mstari wa 16. Umurongo wa 16. Nataka aliyekuwa na Biblia ya Kirundi asome. Umuntu yaba afite Biblia ya Kirundi arashobora gusoma. Esther kitabu yake ya 4. Igitabo cha Esiteri igice ca 4. Mstari wa 16. Umurongo wa 16. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Esiteri ibice 4 umurongo wa 16 no tugiye gusoma. Haravuga ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani mwisonzeshe ku bwanje mumare iminsi 3 ku murango no mwijoro mutagira ico murya canke munywa nanje twe n'incoreke zanje tuzokwisonzesha tutyo nyene meze mbone gushika aho umwami ari n'aho guca mu cagezwe kandi namba ndamukiwe no gupfa mfe. Amena. Amen. Amen. Unaweza ikaa. Urashobora kwicara. Father, in the mighty name of Jesus, Data mu izina rya Yesu, Holy Spirit, we give you this place. nyamwera turagwaye kino kibanza. May your heavens to be open. Reka ijuru ryuguruke. May your kingdom to be in this Ubwami place. bwawe muri kino kibanza. I go to break every devil yoke. Turanse imigambi yose Every yoke of devil in the mighty name of Jesus. izina rya Yesu Kristo. May your powerful hand Ubushobozi bwawe bube hano and the marvelous one powerful hand kandi ubwiza bwawe still happen this place. We want to testify turagomba gushinga intara. that we was with us. In the mighty name of Jesus we pray. Izina rya Yesu dusenga. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tunabariki Mungu Turashima Imana kwa wiki wa amani kama na hii. kuri iyi ndwi n'amahoro nk'ibi. Nabariki Mungu kuruhusu tena niwe hapa. Turahezaga Imana kwemera kandi kuba muri iki kibanza. Na nawaza imepita miaka 2 nilikuwa kwa madhabahu hii. Ndizera haraca imyaka 2 ndi kuri iki gicaniro. Lakini hakukuwa sehemu hii. Ariko nticari iki kibanza. Leo nimeona tumekuwa mu New Testament. Uyu munsi nabonye turi mu isezerano risha. Zamani tulikuwa mu Agano la Kale. Kera twari mu isezerano rya kera. Leo naona ni Nouveau Testament. Uyu munsi ndabona ari isezerano risha. Amen. Amen. Turashimira Imana cyane. Tunamshukuru Mungu sana. Ari mwiza cyane. Ni mwema sana. Bugoroba bw'Imana bufise hano. Amen. Umunezero bw'Imana bufise natwe. Furaha ya Mungu iko hapa. Vuga amina nzinza cyane. Amen. Amina ifise amafuta menshi. Vuga amina neza. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi siko mgeni. Jewe sindo mushitsi. Jinsi Pastor Justin alisema. Nkuko umuvyeyi wacu Justin yabivuze. Mimi namuitaka Prophet Justin. Jewe ndamwita umuvugishwa Justin. Pengine Burundi hatujaelewa sana anointing, prophetic anointing. Kumbure mu Burundi ntituramenya amavuta yo buvugishwa. Pengine ni ngumu kuelewa kama mtu ni nabii. Ahandi biragoye kumenya ko umuntu ari umuvugishwa. But mimi naamini ni nabii. Ariko jewe ndizera ko ari umuvugishwa. Naamini ni nabii. Ndabyizera. Ana neema ya uchungaji. Afise ubuntu bw'ubwungere. Ana neema ya uchungaji. Afise ubuntu bw'ubwungere. Lakini ni prophets. Kandi n'umuvugishwa. Amen. Amen. For the first time nilimjua. Igihe ca mbere namumenya. Nilikuwa sijamuonaka. Sinari bwigere ndamubona. Ilikuwa mwaka wa 2018. Hari muri 2018. Ambapo ya kwanza nilihubiri kwenye kanisa la Repentance. Aribwo bwa mbere natanguye kuvugaho ubutumwa muri Repentance. Na kanisa ilikuwa madogo sana. Kandi ishengero ryari rikiri ritoya. Ilikuwa inaishia pale. Yagarukira hajya. Na ilikuwa huku madhabahu. Kandi igicaniro cari ino. Kanisa ilikuwa kidogo tu kama mpaka hapa. Ishengero ryari ritoya. Huku kote haikukuwaka. Aho hose ntiharimwo. Madhabahu ilikuwaka hapa. Igicaniro cari hariya. That the first time nilihubiri hapa. Ubwo bwa mbere navugaho ubutumwa hano. Na Mungu akanikutanisha na Apostle Joseph Nduwimana. Imana ichimuza n'intumwa y'Imana Joseph Nduwimana. Siku ya kwanza nilimuona. Umunsi wa mbere ndamubona. Mungu akanyambia Apostle. Imana irambwira ati Apostle. There is one of your kids.
hari umwe mu bana bawe ambao simuone hapa, ntabona hano, anaitwa Justin. yitwa Justin, Ni mtumishi wa Mungu. ni umukozi w'Imana. Nikamwambia Apostle, sawa, tengeneza microphone yake. Nasema nikamwambia Apostle, ndavugana n'umwongere Apostle Joseph Nduwimana. intumwa Nduwimana Joseph. Nikamwambia naona una moja ya watoto ndamubwira nti urafise umwana umwe ambao bado akingali nasoma aciga na anaitwa Justin. kandi yitwa Justin. Mungu akanyambia huyu Justin ni mtumishi wa Mungu. uyu Justin n'umukozi w'Imana. Na Mungu akanyambia atamtumia kwa nguvu sana. Imana irambira ngo izomukoresha cyane. Ni hivyo nilimuona mara kwanza. Nuko namubonye ubwa mbere Katika unabii. mu buvugishwa. Hallelujah. Hallelujah. Mungu ana mipango kwa ajili ya wanadamu. Imana ifise imigambi ku bantu bayo. Na ni Mungu anayejua siri ya maisha. Kandi ni Imana izi ibanga ry'ubuzima bw'umuntu. Usimdharau aliyekuwa pembeni yako. Ntugasuzugure iruhande yawe. Hata kama leo hana lolote. Naho uyu munsi atacafise. Sababu kesho ni fumbo ya Mungu. Kuko ejo ni ibanga ry'Imana. Future ni mystère. Avenir, kesho, kazoza ni siri ya Mungu. Ni ibanga ry'Imana. Hallelujah. Amen. Naitwa Apostle Chris Chishugi. Nitwa Apotre Chris. Niko baba. Ndumu papa. Nina mke mmoja ninampenda sana. Mfise umugore umwe kandi ndamukunda. Na nina watoto 3. Kandi mfise n'abana 3. Wameisha komaa tayari. Barakuze. Amen. Amen. Yani wangu wa bebe iko na wita. Umwana wa nyuma afise imyaka 8. Wa mwisho. Wa nyuma. Amen. Amen. Nasemaka inaozeekesha ni maisha ya dhambi. Nkunda kuvuga ngo ikintu gisazisha n'ubuzima bw'icaha. Na maisha ya umasikini. Kandi n'ubuzima bw'ubukene. Hallelujah. Amen. Najua wiki hii itakuwa baraka kwako. Ndazi nondwi izoba indwi y'umugisha ku buzima bwawe. Anayepiga makofi baraka hii. Ukomye amashi umugisha umukurikire. Anayeongeza makofi baraka hii. Wongeresha amashi umugisha umubeko. In the name of Jesus. Mw'izina rya Yesu. Nasema naamini wiki hii. Ndavuga ngo ndizera inondwi. Itakuwa ya baraka kwetu. Izoba ari indwi y'umugisha kuri twebwe. Mungu abariki kwaya. Imana ihezagira abaririmbyi. Wanaimba vizuri. Baririmba neza. Niliwaza niko USA. Nibaje ko ndabangeze muri Amerika. Choma nyimbo za kuimba hizi. Izi nizo ndirimbo zo kuririmba. Hallelujah. Hallelujah. Nilikuwa fasi mama nyimbo za kule hazieleweki. Narahantu hamwe baririmba indirimbo zidasobanutse. Choma nyimbo hizi. Izi nizo ndirimbo. Kadada kamoja kafupi. Agakobwa karaho kagufi. Aka. Choka napiga vitu moya hivi. Karakora ibintu bimwe. Mungu akubariki. Imana igwezagire. Ulijua imbia wapi? Wamenyeye kuririmba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tunabariki Mungu wa Apotre Joseph. Turahezagiye Imana y'intumwa Nduwimana Joseph. Mungu wake ni Mungu mzima. Imana yiwe ni Imana nzima. Tunabariki Mungu wa Pasteur Justin Nitezuwera. Turahezagiye Imana kubw'umwungere Pasteur Nitezuwera Justin. Uyu baba ana Mungu. Uyu musore, uyu muvyeyi afise Imana. Uyu baba. Uyu mupapa. Ana Mungu. Afise Imana. Nasema uyu baba. Ndavuze ngo uyu mupapa. Ana Mungu. Afise Imana. Hallelujah. Amen. Unajua kutambua mtu ana Mungu. Uranzi gutahura umuntu afise Imana. Pana maalama zinaonesha huyu mtu ana Mungu. Hari ibimenyetso byerekana ko uyu muntu ari uw'Imana. Mungu mara mingi hujificha mahali ambapo watu hawakutegemea. Akenshi Imana yinyegeza ahantu abantu batiteze. Lakini nimekuhakikishia. Ariko ndakwizeze.
Huyu baba ana Mungu. uyu mupapa afise Imana Na Mungu wake atafanya mambo makubwa hapa kandi wiki hii. Imana yiwe iri bukora ibintu bikomeye muri iki kibanza. Amen. Amen. Nataka niongee madogo. Ndagomba kuvuga make. Endelea, napendaka hiyo. Bandanya ushira mwaka kantu. Tutaongea mada inayosema Turavuga ikigwa kivuga ngo ingawaja sheria naho hariho amabwirizwa nitaingia. ndinjira. Ingawaja mipaka Naho hari inzitizi nitafaulu. ndaroranirwa. Ingawaja laana ya familia Naho hari umuvumo w'imiryango nitatoboa. nzotegerezwa gutera imbere. Hallelujah. 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 Amen. Naona Mungu kufanya mambo makubwa wiki hii. Ndabona Imana iriko irakora ibintu bikomeye muri ino ndwi. Naona Mungu kufanya mambo makubwa wiki hii. Abona Imana igiye gukora ibintu bikomeye cyane muri iyi. Hakuna mchawi, Nta murozi, hakuna mwanadamu nta mwana w'umuntu atazuia mipango mema ya Mungu. azosibira imigambi myiza y'Imana. Amen. Napenda mwimbaji mmoja anasema, Umuririmbyi umwe aravuga, ukisema ndio nani awezaye kupinga? Rudilia tena pale kama unajua. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, Ukisema ukisema ndio, ndio, nani awezaye kupinga? Mungu we. Hakuna. Ukisema ndio, Baba, ukisema ndio, nani awezaye Matala kupinga? braso kante. Wiki hii Indwi. Mungu ana mpango mwema kwa ajili yetu. Imana igufitiye umugambi mwiza. Nasema hii Amen. wiki Ndavuze ngo ino ndwi. Mungu ana mpango mwema kwa ajili yetu. Ndavuze ngo Imana ifise umugambi mwiza ku buzima bwacu. Nitaongea madogo tu. Ndavuga make cyane. Leo tutakuwa tukiintroduce, Uyu munsi turavuga intangamarara. sababu nitakuwa na mipango ya ingine nafanya mtandaoni. Kuko ndafise ibindi biganiro nza gukora ku mbuga nkoranyambaga. Naongoza kanisa inaitwa New Jerusalem. Ndongo ishengero gitwa New Jerusalem. Pia naongoza huduma inaitwa Rehoboth International Ministry. Kandi ndongoye indi ministere nkuko nyene nabivuze. Ni kazi ya Mungu tunaifanya online. Ni igikorwa c'Imana dukorera ku murongo. Na leo mpaka siku ya 3 tuna maombi hapo. Uyu munsi kugeza kwa gatatu tuhafiseho amasengesho. Ndio kwa maana hizi siku 3 nitakuwa naenda speed. Niyo mpamvu muri iyi minsi 3 nzogenda nihuta. Ili niende kufanya mpango wa mtandao. Kugira ngo ngende gukora izindi gahunda ku rubuga. Biblia inasema, Bibiliya iravuga ngo palikuwa siku moja mtu anaitwa Esther. hari umunsi umwe habaye umuntu yitwa Esiteri. Nataka unifate kwa makini, Ndagomba nkurikirane neza. sababu nitaongea pole pole Kuko nza kuvuga buke buke. na itakuwa baraka kwako. Kandi biza kuba umugisha kuri wewe. The Bible say Esther, Bibiliya iravuga ngo Esiteri kwa wakati wake mu gihe ciwe palikuwa vita katika Israeli. habaye intambara muri Isirayeli. Israeli ilimwacha Mungu, Isirayeli yarataye Imana. na walipomwacha Mungu, Bamaze guta Imana, Mungu akawatoa mikononi ya maadui. Imana ibakura mu biganza vy'abansi. Ni kusema Mungu Bisigura ngo Imana ingawaja anaweza kutupenda, naho ishobora kubigukunda, ingawaja anaweza kutubariki, naho yoduhezagira, lakini Mungu utembea na mipango, ariko Imana igendera ku rutonde pia utembea na sheria. kandi igendera ku mabwirizwa. Baraka zote za Mungu katika Israeli Imigisha yose y'Abisirayeli zilisindikizwa na sheria za Mungu. yari iherekejwe n'amabwirizwa y'Imana. Na Mungu aliambia Israeli, Kandi Imana ibwira Isirayeli, mukitembea vizuri nami, nimwagenda neza hamwe nanje, nami nitawabariki. nanje nzobahezagira. Kwa muda yeyote Ku mwanya uwo ari wo wose Israeli ilipomwacha Mungu, Isirayeli imaze kureka Imana, ama wakati wa kufuata sheria za canke Mungu, igihe cyo gukurikiza ivyagezwe, Mungu alikuwa akiwaachilia. Imana yarabareka.
Na Biblia inasema kwa hiyo wakati Bibiliya ivuga ngo muri ico gihe kulikuwa shida Israeli. hari ikibazo mu Bisirayeli. Mungu akawaacha kwenye mikono ya maadui. Imana ibarekurira mu maboko y'abansi. Na maadui wao wakawatawala. Kandi abansi babo barabaganza. Bible inasema Esther alikuwa yatima. Bibiliya ivuga ngo Esther yari imfuvyi. Yaani hakukuwa na wazazi. Nta bavyeyi yagira. Mimi nafikiri Jewe ndiyumvira inawezekana wazazi wake birashoboka ko abavyeyi biwe walifariki wakati ya vita. bahitanywe n'intambara. Esther alikuwa yatima. Esther yari imfuvyi. Hakukuwa na wazazi. Ntiyari afise abavyeyi. Wakajikuta kwenye nchi kigeni. Igihe bari mu gihugu Nchi kigeni. mu kindi gihugu kitari iciwabo. Na kwenye nchi kigeni Kandi mu gihugu kitari iciwabo alijikuta peke yake na ndugu yake mmoja yisanze ari wenyene n'inshuti yiwe imwe aliyeitwa Mordekai. yitwa Mordekai. Na Mungu akafanya neema. Imana igira ubuntu. Huyu ndugu wake Mordekai Iyi nshuti yiwe Mordekai akapata kazi kwenye nyumba ya mfalme. aronka akazi ibwami. Akapata kazi ya kukuwa zamu. Aronka akazi ko kuba umunyezamu. Na siku moja Kandi umunsi umwe the Bible says mfalme biribwa ngo umwami alikuwa na mke wake yari afise umugore wiwe aliyeitwa Vashti. yitwa Vashiti. Mfalme alimpenda Vashti, Umwami yarakunda cyane Vashiti. lakini Vashti Ariko Vashiti akuelewa ya kwamba ntiyatahuye ko katika maisha ya mwanadamu mu buzima bw'umwana w'umuntu Mungu akikupatia neema, Imana iguhaye ubuntu fanya nguvu uyachunge vizuri. koresha ingomezi zawe zose uyabungabunge. Katika maisha Mu buzima kuna watu wengine hari abandi bantu Mungu akikuconnect nao Imana iguhuje nabo wakamate vizuri, bafate neza, usikubali kuwapoteza. niwemere kubatakaza. Katika maisha Mu buzima kila mtu hayuko sawa. umuntu wese, abantu bose ntibameze cyo kimwe. Kuna watu ambao walipewa neema ya kipekee na Hari Mungu. abagiriwe ubuntu bwibakwe bwihariye n'Imana. Mungu akikuconnect na mtu, Imana iguhuje n'umuntu, jifunze kulinda sana uhusiano na watu. iyigisha cyane, wirinde kugirana Pana imigenderanire watu n'abantu. wengine Hari abandi bantu ukiwapoteza ubatakaje unapoteza miujiza wako. ubutakaje igitangaza cawe. Kuna watu wengine Hari abandi bantu ukiachana nao utandukanye nabo unaachana na mwelekeo ya baraka yako. ubutandukanye n'intumbero y'ubuzima bwawe. The Bible say mke wa mfalme Vashti, Bibiliya ivuga ngo umugore w'umwami Vashiti, siku moja mfalme alimuita, igihe kimwe umwami aramuhamagaza. sababu alikuwa na wenzake. Impamvu ni uko yari kumwe n'abagenzi we, Alipenda atambulishe urembo ya mke wake mbele ya wenzake, yashatse kwerekana ubwiza bw'umugore wiwe imbere y'abo bandi. akatuma wamuite mke wake. Arahamagaza ngo nibamuhamagare. Unajua kitu, Urazi ikintu, atafuta nifungule kitu. ngomba mvuge ikintu. Katika maisha Mu buzima mtu akikuwa na mchumba ama na bwana ama bibi mzuri, umuntu afise umugore cyangwa umugabo mwiza, mara mingi kenshi wanapenda wamuposte. baba bashaka bagume bapostinga. Hautaona Ntuzobona mtu mwenye yuko na fiancé wa mubaya umuntu afise umufiance mubi anamuposte kustati. amupostinga kuri stati. Unanifuata vizuri? Muranahura Njoo kuna mwingine unajiuliza na kuwaka na fiancé hakuwaki naye. aha, abantu ukibaza eske arafise umufiance canke namugira. Fiancé wake nafanana sijui nini. Umufiance wiwe asa ukundi kuntu, Haitikaki kufotolewa. ntiyemererwa ko bamufotora, Ni wa musii. ni uwo mwibanga. Mke wa mfalme Umugore w'umwami akakataa. aranka. Sikiliza nikwambie kitu hii. Umviriza ndakubwira iki kintu. Katika maisha yako Mu buzima bwawe kuwa natambua butahura mema Mungu amekutendea. ibyiza Imana yakugiriye. Katika maisha Mu buzima uwe mtu unayetambua ubu umuntu utahura mema ambao Mungu amefanya. ibyiza Imana yakoze. Mara mingi wanadamu Akenshi abana b'abantu wanashindwa kutambua, bananirwa no gutahura, wanasahau kutambua bakibagira kwiyumvira makubwa ya Mungu, ibikorwa bikuru Imana yakoze, na wanalilia bakaririra vitu ambavyo Mungu hajafanya. ibintu Imana itarakora. Sikiliza kanisa, Umviriza shengero, kabla haujalia utararira kwa ajili ya vitu ambavyo Mungu hajafanya, kubw'ibintu Imana itarakora, tambua kwanza yale aliyofanya. manzo utahure ivyo imaze gukora. Ni kweli Nukuri hatujafika Kanana, ntiturashika i Kanani, lakini iliyo ya muhimu ariko icingenzi hatuko tena Misri. ntitukiri muri Egiputa.
Haleluya. Haujanielewa? Nuranaura. Nasema hivi, Ndavuze ngo Kanani hatujafika, nitunashiki Kanani, lakini Mungu amefanya. ariko Imana yarakoze. Wamisri waliotutesa jana Abanyegiputa baduhangayikishije hatuwaone tena. nitukibabona ukundi. Hata kama tujafika Kanani, Naho tutarashiki Kanani, tunaamini ya kwamba turizera yuko vita ya Wamisri intambara y'abanyegiputa hatutaiona tena. tutazongera kuyibona ukundi. Amen. Haujafikia baraka Nurashikira umugisha wawe ambao Mungu alikuahidi, Imana yagusezeraniye, lakini kamata picha yako. ariko fata ishusho yawe. Miaka 5 zilizopita, Imyaka 5 iheze, miaka 10 zilizopita, imyaka 10 iheze, utaelewa ya kwamba uratahura yuko haujafikia baraka ya Mungu, nibyo nurashikira umugisha lakini w'Imana, kuna kitu imebadilika. ariko hari ikintu Kuna cyahindutse, kitu imebadilika, hari ikintu cyahindutse. na kama Mungu ametenda Nambi leo, Imana yarakoze, kesho atatenda zaidi. n'ejo izokora ibirenze. Amen. Shida ya wanadamu Kibazo c'abantu kuliko watambua yale waliokuwa nao, hagutahura ivyo bafise, wanatamani yale ambao hawajapata. bifuza ivyo batararonka. Katika maisha ya mwanadamu, Mu buzima bw'umwana w'umuntu hitaji haziishaki. imitwaro ntihera. Leo unaweza ambia Mungu, Uyu munsi ushobora kubwira Imana, ukinipatia milioni 10 umpaye miliyoni 10 nitatajirika. nzoca mba umutunzi. Ya kushangaza, Igitangaje rero, ukipata ile milioni 10 uronse iyo miliyoni 10 utaomba tena ukupatie milioni 20. uca usenga usaba indi miliyoni 20. Nasemaka hivi, Nkunze kuvuga pesa amafaranga haifanye furaha ya watajiri. ntagize umunezero w'abatunzi. Pesa Amafaranga haifanye furaha ya watajiri. ntagize umunezero w'abatunzi. L'argent ne fait pas le bonheur des riches. Ni hivyo hivyo tu. Money can't make Amafaranga ntashobora, rich man. Ile tu. Aha, Pesa okay. haiwezi amahera ntashoboye kufanya umutunzi. furaha ya watajiri. Amafaranga ntashoboye kuzana umunezero w'abantu Kuna watu w'abatunzi. ambao wana pesa Hari abantu bafite amafaranga lakini hawana furaha. ariko batagira umunezero. Usifikiri ya kwamba ukipata pesa utapata furaha. Niwiyumvire ngo uronse amafaranga uzoba uronse umunezero. Hakuna kitu inaleta stress Nta kintu kitera stress kama vile uko na pesa. nkaho ufise amafaranga. Mtu wa pesa anaogopa kila mtu. Umuntu w'amafaranga atinya umuntu wese. Unaona kama vile kila mtu anatafuta kuiba. Ubona umengo umuntu wese kwibe. Usiku haulale. Mwijoro ntusinzira. Unawaza business yako ilienda aje. Uguma wiyumvira business yawe yagenze gute. Pesa inaleta stress. Amafaranga azana kwiyumvira cyane. Nasema shida ya wanadamu, Ndavuze ngo ikibazo c'abantu, tunatamani sana mambo ya kesho turifuza cyane ibintu na vy'ejo, tunashindwa kuenjoy mambo ya leo. tukananirwa no kwiyumvira ku bintu vy'uyu munsi. Sahi Uyu mwanya unaweza ambia Mungu akutendee, ushobora kubwira Imana ngo igukorere, lakini saizi ariko uyu mwanya kuna wengine hari abandi wako hospitali, bari mu bitaro, hata gisi ya kuikala hawana, ntashobora n'ingene yicara, hata miguu hawana. n'amaguru ntibafise, Wao pia wanafanya hitaji, nabo bakagira umutwaro. Mungu nipatie miguu Mana nitembee. mpa amaguru ngendagenda. Katika maisha Mu buzima usichunge uenjoy kesho, nturindira ngo kunezerwa ejo, anza kuenjoy leo tangura kunezerwa uyu na Mungu munsi, ataongeza furaha yako. hanyuma Imana izongereza umunezero wewe. Usijiime sana leo Ntiwiyime cyane uyu munsi eti tunachunga kesho. ngo uzobironke ejo. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Biblia inasema huyo mwanamke Biravuga ngo uyu mukobwa mume akamuita mfalme, umwami aramuhamagaza, akakataa, aranka, akafanya kiburi. agira ubwibone. Sema ugibone, Vuga ubwibone, vuga ugibone. ubwibone. Na mtu wa ugibone hase Umuntu w'ubwibone rero ntavuze vuga ugibone. ubwibone, Acha kiburi, sema tena ugibone. ubwibone. Biblia inasema kaweka kiburi. Biravuga ngo azana ubwibone. Sikiliza niseme kitu itakusaidia. Umva ndakubwira ikintu kigufasha. Kuna kitu nitasema itakubarikia. Hari ikintu ndakubwira kiri bugufasha. Biblia inasema Biravuga ngo Mungu Imana anakuwaka na adui umoja. ibifise umwasi umwe. Adui moja ya Mungu, Umwasi umwe w'Imana, adui moja ambaye Mungu anapiga vita, umwasi umwe Imana iteza intambara, adui moja ambaye Mungu hapendake, umwasi umwe Imana idakunda, inaitwa kiburi. ni ubwibone. Biblia inasema Mungu
hataki wenye kiburi. biravuga ngo Imana nigomba abantu b'ubwibone. Mungu hasapoti wenye kiburi. Imana nishigikira abantu b'ubwibone. Kama kuna kitu Mungu anachukia, namba hari ikintu Imana yanka ni kiburi. n'ubwibone. Mungu na shetani Imana na Satani walifia historia ya kiburi. bapfuye amateka y'ubwibone. Adamu na Eva walifukuzwa bustani birukanywa mu itongo sababu ya kiburi. kubw'ubwibone. Sababu mtu wa kiburi kuko umuntu w'ubwibone hatambuwake kosa yake. natahura amakosa yiwe. Mtu wa kiburi umuntu w'ubwibone alombake msamaha. ntigera asaba imbabazi. Halombake msamaha. nasaba imbabazi. Adamu angeliomba Mungu msamaha, naho yosaba Imana imbabazi, Mungu angelimsamehe, Imana yari kumubabarira hangelimfukuza. kandi ntiyari kubirukana. Shetani angeomba Mungu msamaha, Satani yasaba Imana imbabazi, angemsamehe. yari kumubabarira. Lakini shida, ariko ikibazo mtu wa kiburi umuntu w'ubwibone hatambuwake makosa yake. natahura amakosa yiwe. Mtu wa kiburi umuntu w'ubwibone hawezi kulomba msamaha. ntashobora gusaba imbabazi. Mtu wa kiburi, umuntu w'ubwibone, kiburi inaweza fanya ubwibone burashobora gutuma ujisani ya kwamba wewe ni wa muhimu zaidi ya wengine. wibaze yuko wowe uri umuntu w'agaciro gusumba abandi. Kiburi ubwibone inaweza fanya mtu gutuma umuntu ajifikiri kama yeye ni wa thamani yibaze ko ari umuntu w'agaciro zaidi ya watu. gusumba abandi bantu. Siku utaona mtu kiburi inaanza kupanda, igihe uzabona umuntu ubwibone butanguye kuduga, elewa ya kwamba mwanzo ya Mungu kumwacha imefika. tangura ko ari intango y'Imana kureka uwo muntu. Aliyekuwa na Mungu kwa ukweli uwari afise Imana y'ukuri hauwezi kuona kiburi ndani yake. ntushobora kubona ubwibone muri we. Siku utaona mwimbaji kiburi inaanza pale, umunsi uzabona umuririmbyi ubwibone buraduze, anaanza kuwaza ya kwamba pasipo yeye kwa haiwezi endelea. atanguye kwiyumvira ati ataje we korale niyo hotera imbere. Elewa ya kwamba tahura yuko mwanzo ya kuisha kwake inaenea. iyo ni intango yiwe yo kurangira. Kama kuna kitu Mungu hataki, namba hari ikintu Imana itagomba, ni roho ya kiburi. ni mpemu y'ubwibone. Kuna watu wengi baraka zao waliharibu hari abantu benshi bononye imigisha yabo sababu ya kiburi. kubw'ubwibone. Kuna nyumba mingi ziliharibika hari n'ingo nyinshi zononekaye sababu ya kiburi. kubw'ubwibone. Oh, mimi silombake msamaha, je sinsaba ikigongwe, mimi silombake msamaha. jewe sinigera nsaba imbabazi. Biblia inasema Vashti Biblia ivuga ngo ubwa mbere wakamfukuza. Vashiti baramwirukana. Kiburi inaweza ondoa neema ya Mungu juu ya maisha. ubwibone bushobora gukura ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Nasema kiburi ndavuze ngo ubwibone inaweza ondoa neema ya Mungu juu ya bushobora kwirukana ubwiza bw'Imana mu buzima bw'umuntu. Kiburi ubwibone inaweza fanya neema ya Mungu burashobora gutuma ubwiza bw'Imana iondoke kwa maisha ya mtu, bwirukanwa ku buzima bw'umuntu. Tulikuwa Kongo na ndugu moja. twari muri Kongo n'umuntu umwe. Mungu alianza mpandisha katika huduma. Imana itangura kumuduza mu ibango ryiwe. Akapanda sana kwenye huduma. araduga cyane mu ibango. Na kiburi ikampanda. ubwibone buramufata. Yani akaanza fanya, atangura gukora ili akusalimu. kugira ngo akuramutse. Unafanya rendezvous ya wiki moja. bigasa kugira rendezvous y'indwi yose. Na mbele umusalimu, mbere yo kumuramutsa unapiga magoti, ukabanza ugapfukama, unatembea na magoti, ukacugira ku mavi. akajipanga majina, atangura kwiyita amazina. licho ya Mungu, ijisho ry'Imana, Archbishop Eveke. Sema tule majina, Archbishop, Archbishop Eveke, macho ya Mungu, amaso y'Imana, mupanga ya mbinguni, mipaka y'ijuru, mupanga ya mbinguni, umupanga w'ijuru, radi za Mungu, inkuba y'Imana. yani yeye peke ni hizo jina zote ni zake. ayo mazina yose yari gwiwe. Archbishop, licho ya Mungu, ijisho ry'Imana, mupanga ya mbinguni, umupanga w'ijuru, radi ya mbingu, inkuba y'ijuru. joye. ngo niwe. Kiburi kampanda. Bwibone buramufata. Sisi tulikuwa makubwa zake. twebwe twari bakuriwe. Tuko wakubwa yake mudu. turi bakuru biwe mu ibango. Tulimutangulia mudu. twaramutanguriye mu gikorwa c'Imana. Lakini sababu ya kiburi, ariko kubw'ubwibone anaanza tuita kama wenzake. atangura kudufata nk'abana biwe. Kristo ni sawa. Kristo ni sawa. Ambira hayo tena papa. Singiri papa. Inakuwa Kristo. Mbaye Kristo. Tukampatia macho. turamuha amaso. Siku moja, munsi umwe, Mungu alimwaibisha. Imana yaramumaramaje. Mungu alimwaibisha.
muharibisha Imana yaramumaramaje mpaka kiburi yote ikaisha, kugeza aho ubwibone bwiwe bwose buhera. akaanza kimbia kulomba misaada, Atangura kwiruka gusaba ubufasha. hakuna mwali msaidia. Nta numwe yamufashije. Ambia jirani yako, Bazo muri kumwe, ambia jirani yako, bwirwa muri kumwe, mwambie jirani, mugira ati mugenzi acha kiburi. reka ubwibone. Mwambie jirani acha kiburi. Mugira ati mugenzi reka ubwibone. Mwambie tena haujakuwa kitu Mugira ati nacuraba na hauna kitu. kandi nacufise. Ambia jirani jishushe, Bwirwa muri kumwe ati ishishe bugufi, Mungu akuinue. Imana igushire hejuru. Haleluya. Haleluya. Tunaingia kanisani moja, Twinjira mu ishengero rimwe me hausalimianaje? ariko nturamukanye. Ni kuogopa watu ama ni kiburi? Nugutinya abantu canke n'ubwibone. Ujijibu mwenyewe, Wewe nyine wiyishure. sababu wakati mwingine tusalimie watu Kweri ikindi gihe nituramutsa abantu sababu tunaanza ogopa watu. kuko dutanguye gutinya abantu. Unaelewa hivyo? Ibyo turabitahura. Biblia inasema neema ikapita, Biravuga ngo ubuntu burarenga, wakamfukuza. baramwirukana. Yale ambao Mungu alikupa, Ivyo Imana yaguhaye kama hauichungi vizuri, utabicunze neza anaweza kunyang'anya irashobora kubikwaga na ipatie mwingine. kandi ikabuhereza uwundi. Nasema hivi, Ndavuze ngo katika viwango vya neema, katika viwango vya neema, mu rugezo rw'ubuntu, Swahili yangu iko nguvu. ndio hapana, Katika viwango vya neema, mu bigezo by'ubuntu ukipewa neema na Mungu, uhawe ubuntu n'Imana, uichunge vizuri, ubucunge neza, sababu Mungu kuko Imana akiona ya kwamba ibonye yuko neema yake hauishike vizuri, ubuntu bwayo nukibufashe neza, anaweza itoa kwako ishobora kubugukurako na ipatie mwingine. ikabuhereza uwundi. Kuna watu ambao Mungu alipatia pesa, Arabantu Imana yahaye amafaranga lakini wanacheza na pesa sana. ariko bagakina n'amafaranga cyane. Maombi yangu leo, Amasengesho yanje uyu munsi, Mungu awanyang'anye ile pesa, Imana ibaka ayo mafaranga akupatie wewe. iyahereze wewe. Haujasema amina? Nuravuga amen. Nasema hivi, Ndavuze ngo hapa Burundi aha mu Burundi kuna watu wanacheza na pesa, hari abantu bakina n'amafaranga, wanamaliza mamilioni mu night club, bagahereza amamiliyoni mu night club, lakini wewe mtoto wa Mungu ariko wowe umwana w'Imana hauna hata milioni moja. nta n'umuriyoni wifitiye. Maombi yangu, Amasengesho yawe Mungu awanyang'anye, Imana yabake akupatie wewe. iyaguhereze wewe. Mwanasema amina, ifanyike Awuvuze vipi? amen abikoreke. Amen. Unajua baba yangu mzazi Urasa umuvyeyi wanje ambyara ni pasteur ni umupasteur, na alienda chumbia katika familia ya watu wa pesa. yagiye kuresha mu bantu bafite amafaranga. Familia ya mama ilikuwa na pesa, Umuryango wa mama wari ufite amafaranga, lakini ya baba yangu ilikuwa maskini. ariko wa papa barabakene. Sasa baba yangu akaenda chumbia kwa familia ya Rero watajiri, papa aja kuresha mu batunzi, na alikuwa hana pesa ya kuoa, kandi nta mafaranga yarasiyo gukwa, alikuwa tu na upako, yarafise gusa amavuta. amafuta tu. Amavuta Wakamwambia utaleta mali. baramubwira tuzozana inkwano. Baba yangu akakubali, Papa aravyemera, lakini hakukuwa na pesa. ariko ntiyagira amafaranga. Siku moja akafanya maombi ya siku 21. Umunsi umwe akora amasengesho y'iminsi 21. Après 21 jours ya maombi, Inyuma y'amasengesho y'iminsi 21 inabakia wiki moja. hasigaje indwi imwe, Kwao mama yangu wanachunga alete mali. iwabo na mama barindiriye ngo azane inkwano. Alipotoka kwenye maombi, Avuye mu masengesho akafika sehemu fulani ya soko, agera ahantu kanaka h'isoko, tuseme kama vile ngambo ya Kotebu hapo. tuvuge nko kuri Kotebu. Alipofika hapo, Ashitse aho hantu kuna mama moja hari umumama umwe alikuwa ameishalewa, yari yaborewe, akaangusha kitu, akorora ikintu alikuwa anaifunga huko mkiwa, yari yagifunze hano, ilikuwa kama shosete, cyari nk'ishesheti, kumbi ndani kumbi ndani mlikuwa mapesa. hariyamwe amafaranga. Wakati ule mama aliangusha, Ico gihe uwo mama yakorora hasi, baba yangu papa wanje alitafuta kumuita, mama umeangusha. yarashatse guhamagara ati mama wakoroye hasi. Mungu akamwambia, Mana iramubwira, wewe Seba, wewe Seba ndio jina baba yangu, yitwa Seba, wewe Seba usimuite ule mama, nuhamagara ujya mu mama nimekunyang'anyia pesa. ati ayo mafaranga. Haujanielewa? Nuravyumva? Muzali tu mguu yule. Mutama cyashira ukuguru kuri ya mafaranga. Kuna wa professionnel wa kulogo. Araba professionnel mu gutora.
Anaangalia gauche droite. araba hirya no hino, Akapiga mguu juu. ashira ukuguru hejuru, Ananja imba. araba, Akaanza kuimba. atangura kuririmba. Akaona hakuna mwanamwangalia. Nta n'umwe ariko aramuraba, Akashuka. arunama, Akafuka manajaza. Haleluya. ko yujujwe haleluya. Akaenda pembeni. Aja ku ruhande. Ilibakia wiki moja. Hari hasigaye indwi imwe. Kwao mama wanachunga pesa. Iwabo na mama barindiriye amafaranga. Akahesabu. Araharura. Madolari na madolari. Amadolari n'amadolari. Mungu akamwambia. Imana iramubwira. Mali. Iyi ni inkwano. Wendo upande dote kwa mke. Genda utange inkwano ku mugore wawe. Natangaza jioni ya leo. Natangaza uyu mugoroba. Wale wapagani. Bajya bapagani. Wanacheza na pesa. Bakina n'amafaranga. Hii wiki. Waangushe ulogote. Bayate uyatore. Amen. Nasema hii wiki. Navyo ng'indwi. Ukitoka tu nje hapa. Usote hano hanze. Ulogote pesa kwa jina la Yesu. Utora mahera mu izina rya Yesu. Mwanasema amina logote. Ubuze amena yatore. Naona watu watalogota pesa. Ndabona abantu basotora amafaranga menshi. Utalogota pesa ya Noeli. Sotora mahera ya Noeli. Pesa ya bona ne Amahera ya utalogota. bona nusoyatora. Anayesema amina. Ubuze amena. Ulogote pesa ya Noeli. Utora amafaranga ya Noeli. Ninasema hii Noeli. Ndabsi Noeli. Utalogota pesa. Uzotora mahera. Amen. Mwenye anatoa tu sadaka yake. Utanze shikanwa ryiwe. Mungu amufanya alogote pesa. Imana ituma tora amafaranga. Nasema pia naelewa. Kandi ndavuga kandi ndataho. Niko naona watu 23. Niko ndabona abantu 23. Wanalogota pesa mu Burundi. Batora mahera. Hautateseka. Ntabwo usoma Na wapagani wachezee pesa. Wabapagani bakinisha mahera. Hii wiki. Iyi ndwi. Utalogota. Uzotora. Yewe. Maana yache. Mungu wangu. Tutalogota. Tuzotora. Can I prophesy? Prophesy. Nafundishaga na niko na tabiri. Nigisha ndiko ndavugishwa. Niko naona. Ndiko ndabona. Mtu mmoja hapa. Umuntu umwe hano. Atalogota pesa. Azotora mahera. Amen. Unajua hizi siku mafuta yuko juu sana ya Urasimisi amavuta ari hejuru cyane yo buvugishwa. Niko naogopa kutabiri. Ndiko ndatinya kuvugishwa. Watu wanaanza ogopa. Abantu bashaka gutinya. Can I prophesy? Prophesy papa, prophesy. Kuna watu wengine namtabiria naogopa. Ari umuntu mbana novugishwa ko ariko ndatinya. Alijua aje? Yabimenye gute? Na ndoto yangu alijua aje? Ni ndoto yanje yayimenye gute? Can I prophesy? Prophesy. Niandikie hii namba. Andika iyi nimero. Niandikie hii namba. Andika iki giharuro. 79 79 18 18 79. Anzia 79 mwanzo 79 tangura 79 18 18 3 gatatu 5 gatanu 2 kabiri 4. kane. Andike ile namba. Andika iyo nimero 79 79 18 18 35 35 24. 24. Nataka mtu mmoja nitafutie mwenye ile namba. Ndagomba uwo muntu mumuhamagare. Aha. Munitafutie mwenye ile namba. Yule hapa. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Pengine utaogopa niliache. Washaka gutinya reka ndabireke. Ukikuwa baridi sitatabiri tena ndafunga. Nimwakanya simvugishwa. Ndio unasema nikiona hauelewi unabii juu. Mbonye udataho yibuvugishwa bwo hejuru. Nitatabiri vya chini vya unazoea. Sambuga ibyo hasi utahura umenyereye. Hii ni namba yako. Iyo ni numero yawe. Are you sure? Let us talk in English. Because I come to give you passports and to give you visa. Genda guhe visa. Bujumbura. Bujumbura. You become to invest. Hallelujah, hallelujah. The time for travel
Even Trump, she refused people to come to USA. But you, nimba bariko yours, baranga ko abantu bagenda it will be by force, si wowe bizoba by ku grace. nguvu. God, we're gonna force the hand of USA Hallelujah. because I see white man around you. The God who sent Prophet Justin is alive. Can I prophesy? Prophesy. Mungu ameniambia Imana yambwiye nimwambie huyo. ndamubwire Namuona anaongea Kiingereza sana. ndamubona avuga icongereza cyane Kizuri sana. cyiza cyane, Lakini alikataa kazi ya journalist. ariko nkabona agira atangura ubujournalist Anafaa byake tu. agakora ivyiwe. Mungu ameniambia Imana yambwiye wakati ya kusafiri na eneo. igihe cyo gufata urugendo kirageze. Libra sokanta. Hallelujah. Imashendele prosi. Hallelujah. Mungu ameniambia Imana yambwiye kazi yote umefanya juu yake. akazi kose igikorwa cyose wakoreye Imana, Mwaka tunaenda kuanza umwaka tugiye gutangura ni mwaka wa kukumbukiwa. ni umwaka wo kwibukwa. Mungu atakuheshimisha. Imana izokubahisha, Pesa utapata. amafaranga uzoyaronka, Ndoa nzuri utapata. urugo rwiza uzoruronka. Lanta la brasa. Hallelujah. Naona Mungu anaanza vitu vikubwa na wewe. Ndabona Imana itanguranye ibintu bikomeye hamwe nawe. Watu weusi hawatakuelewa. Abantu birabura ntibazogutahura. Uko mtu unaomba sana. Hari umuntu usenga cyane. Hizi siku Iyi minsi Mungu amemwanga roho ya maombi kwa. Imana ashize imwemu y'amasengesho Niko cyane. naona kila desert du matin. Ndiko ndabona saa munane y'ijoro, Kila desert du matin. buri saa munane y'ijoro Huyu dada kuna faraba uyu mukobwa ariko arasenga, ariko arasenga, ariko arasenga. Yesu niko hapa. Yesu ni hano. Kila desert. Buri saa munane y'ijoro, Kila desert. buri saa munane y'ijoro Anakuona farama sheke. abariko aravuga mu ndimi, Imanta la brasa. avuga mu ndimi. Jesus I'm here. Yesu ndi Mungu hano. ameniambia amesikia kilio yako. Imana yambwiye ngo yumvise amarira yawe, Anakuja kukutetea. irashe kukuvugira. Watu walisema Abantu baravuze, anakuja nyamazisha kinywa yako. irashe kucecekesha abo Pokea bantu. neema ya Mungu. Akira ubuntu bw'Imana, Pokea tena nguvu ya maombi ya akira juu. inkomezi z'amasengesho za Vipawa Yesu. viingie. Ingabire Receive a zinjire. new season. Akira ibihe Receive a new bishasha. anointing. Akira May your amavuta. start to begin to shine. Hallelujah. I declare as a man of God, this season will be great for you. Hallelujah. Receive a new anointing in the name of Jesus. Hallelujah. Lima Shakanta Labras. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Akoze mwemu yera. The Spirit of God is around this place. Mwemu yera ari muri kino kibanza. I see angel of God around this place. Ndabona abamarayika b'Imana bari muri kino kibanza. Manta Labras. Hallelujah. I say this week, Ndavuga ngo ino ndwi it will be so special for you. izoba indwi idasanzwe kuri twebwe. This week, Ino ndwi it will be prophetical and the delivering and a week for you. izoba indwi y'ubuvugishwa no kubohoka ku buzima bwacu. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Mama yangu shimama niseme. Mama wanje haguruka. Shimama niseme kitu. Haguruka mvuge ikintu. Niko naona Mungu Ndiko ndabona Imana kukuja kulipa madeni. ije kukurishurira amadeni. Niko naona Mungu Ndiko ndabona Imana kukuja kulipa madeni. ije kukwishurira amadeni. Mungu ameniambia Imana yambwiye unamuomba sana urayisenga cyane. na kuona unachima hata kukula. Ndakubona wiyima n'ibyo gufungura, Unaomba sana. ugasenga cyane, Unaambia Mungu ukabwira Imana usiniache niaibike. ntundeke ngo maramare. Familia yako Umuryango wawe itajua kama unaomba Mungu wako. uzomenya ko usenga Imana y'ukuri. Manta ya brasa. Hallelujah. Nakupatia miezi 3. Ndaguhaye amezi 3. Mungu anakuya badilisha mambo. Imana iraje guhindura ibintu. Mungu anakuya badilisha mambo. Imana iraje guhindura Hata wakuvunje moyo. naho baguca intege. Kanisa hii Iri shengero usiliache. ntuzorihebe. Wow.
Bwana wako yuko wapi? Umugabo wawe ari he? Eh? Ari muhira. Madam, sawa. Can I prophesy? Professor. Siwe nilikuona siniwe. Giosha, yuko wewe. Niwe nabonye mu Gihosha. Lakini mtu unapita pita. Uri kurarenga. Na busha pita pita tulia fasi moja. Guma hano hamwe. Unaitwa nani tena? Witwa nde? Christophe. Sio wewe nani kuna kumutakua na maveste. Siwe nakubonye kumutakura n'amakoti. Kwa nitabiri kwa siri. Ingo mvugishwe mu ibanga. Unabii ingine Ubundi buvugishwa. Mungu hawezi ruhusu kulisema mbele za watu. Imana nishobora kwemera ko tuvuga hagati mu bantu. Na kwa wisdom ya kimungu kandi mu bikorwa by'Imana sio kila kitu wanasema mbele za watu. Mu bwami bw'Imana si ikintu cyose bavugira imbere y'abantu. Sababu kanisani kuko mu ishengero kuna pia wayuwai. Hari n'abayuwai. Kuna wayuwai. Hari abayuwai. Akisikia unabii yumvise ubuvugishwa nyumbani wanaenda ongea. baca kubivuga muhira. Urazi walimwambia hivi. Urazi kumbe bamubwiye uko. Ndio maana unabii ingine tuitoe wazi. Iyo mpamvu ubwo buvugishwa tudashobora kubuvugira hanze. Mungu aliniruhusu nimwambie pole pole. Imana yanyemereye ngo ndamubwire bukebuke. Nasema ni kweli ni uongo. Nivyo canke sivyo. Ningisema mbele ya watu ngifurahi. Iyo ndabivuga imbere y'abantu wari kunezerwa. Ngifurahi. Wari kunezerwa. Kuko maunabii ingine usipane mbele ya watu. Hari ubundi buvugishwa udashobora kuvuga imbere y'abantu. Kama vile uone mtu ni mwizi. Ubone nk'umuntu ari gisuma. Utamwambia wewe uko mwizi. Ushumubwira ngo uri gisuma. Atakwambia oya. Akubwira oya. Hata ni kweli. Navyo bari ivyo. Atakwambia oya. Arakubwira oya. Usimpatishe haya. Numumara amazi. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Unajua mojawapo ya mafuta Mungu amenipa. Urazi bimwe mu mavuta Imana yampaye. Ni kufungua safari za watu. Nukugurura ingendo z'abantu. Amen. Siko mugeni ku repentance. Siko mugeni. Sindi umushitsi muri repentance. Walionifamia zamani wananijua. Abanzi kera muranzi. Neema ya kufungua safari. Ubuntu bwo kugurura ingendo. Hii wiki. Inondwi. Kila mwanapenda asafiri. Umuntu yifuza gufata urugendo. Sasa yeniko naona. Ndiko ndabona. Safari za mingi hapa. Ingendo nyinshi hano. Zitakuwa muazi. Zo bari nyinshi. Safari za mingi. Ingendo nyinshi. Zitakuwa za muazi. Zizoba muri Aziya. Naona watu wanaenda Arabia Saudite. Mbona abandi baje muri Arabia Saudite. Naona watu wanaenda Dubai. Mbona abandi baje Dubai. Naona watu wanaenda Kuwait. Mbona abandi bagenda Kuwait. Nani anataka nifungue safari? Ninda shaka ko nugurura urugendo rwiwe. Maana yanje. Mungu wangu. Kanisa mzima. Shengero ryose. Sasa mtatuacha na nani hapa? None muzodusigira nde hano? Na malaika. Sasa utatuacha na malaika. Sasa mtatuacha na nani hapa? None muzodusigira nde hano? Na malaika. Aba malaika. Malaika atatuimbia hapa. Malaika azaturimbira hano. Uyu dada akienda nani mtaimba? Uyu mukobwa ni agenda ninda zoririmba hano. Bengine biko wapi? Abandi bari hehe? Hallelujah. Amen. Hii wiki. Inondwi. Kuna familia mbili. Hari imiryango ibiri. Hii dimanche watasafiri hapa. Inondwi bazofata urugendo yi dimanche.
Sababu naona wamepata visa. kuko ndabona baronse visa Wakina nakosa tickets. ariko bari babuze itike Wataipata. basoyironka. Acha nifundishe kidogo. Reka mvuge gatoya. Leo ni mwanzo tu. Uyu munsi ni intango gusa. Hii wiki usikose. Ino ndwi yose ntuzobure. Alika mtu. Tumirira abantu. Mwatalika watu wawili na mutabiria kesho. Uzotumira abantu babiri ejo nzomuvugishwako. Mwatalika wawili. Uzotumira babiri. Tunamtabiria kesho. Turamuvugishwa hejuru. Haleluya. Haleluya. Kani tabiri kule kumwisho. Kavugishwa hariya kumpera. Uyu baba kule. Uriya mu mama. Ule baba kule. Uriya mu papa hariya. Kule kumwisho. Uriya hariya kumpera hariya. Unaangalia tena nyuma na onjo wa mwisho. Uri kuraba inyuma kandi ari uri inyuma. Si onjo wa mwisho. Wewe nyene. Nyuma hakuna kitu, ni kibambazi. Inyuma nta kindi kiri atari kibambazi. Shimama nitena kitu. Haguruka ndakuvugeho. Pastor Dieu merci, karibu. Pastor Dieu merci, turagwaye kazi. Naona Burundi nakupenda kabisa. Ndabona Burundi bwagukunze cyane. Ushanenepa. Wavyibushe gose. Unakuwa na tumbo. Bibi abariki mke wako. Imani yenzagira umugore wawe. Bibi abariki mke wako. Amen. Ulikuwa unateseka museliba. Wari ubabaye cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni mdogo wangu huyu. Uyu ni mutoyi wanje. Ni mdogo wangu. Ni mutoyi wanje. Na njoo tunaonana naye hapa. None duhuriye hano. Mungu akubariki. Imana igwezagire. Ni wetu wa Kongo. Ni wiwacu muri Kongo. Amen. Amen. Nifate kidogo mbele niongee na Burikirana tuombe. gatoya. Kuja baba. Ingo hano. Kuja nikuombee Mungu alete uponyaji nzuri. Ingo ndagusengere. Kuja mbio mbio. Ingo wihuta. Sababu niko naona roho ya mauti Kuko ndiko ndabona impwemu y'urupfu. inajificha kule nyuma. Yinyegeje hari inyuma. Sehemu ambapo yo baba amekuwa. Ahantu uriya mupapa yari yicaye. Niko naona roho ya mauti Ndabona impwemu y'urupfu. ambayo inamshika huyo baba. Iriko irarondera uyu mupapa. Mungu ameniambia nikuombee afya. Imana irambwiye ndagusengere amagara yawe. Nikuombee afya. Ndagusengere amagara yawe. Nikuombee afya. Ndagusengera amagara yawe. Sababu ulimwengu wa giza Kuko mu isi y'umwijima ilikuwa napanga usimalize mwaka huu. bariko barategura ngo nturangize uyu mwaka. Kwa huu wiki ambao tungeanza, Kuri ino ndwi tugiye gutangura, mauti ingemshika huyo baba. urupfu rwagira rugufate. Magonjwa ghafla ingelianza Hari kuza indwara ya giturumbuka na ingemwangamiza. kandi ikacikurangiza. Mungu ameniambia nikuombee uponyaji. Imana imgenda gusabira ugukira Nikuombee ulinzi. kandi ndagusabira uburinzi. Unaitwa nani? Witwa nde? Uitwande? Uitwande? Prote. Yes. Give me your hand. Nipatie mkono wako. Baba, katika jina la Yesu. Data mu izina rya Yesu. Huyu baba aishi. Uyu mupapa beho. Nimeharibisha mauti. Ndononye urupfu. Magonjwa yote nao mshambulia. Ingwara zose zomutera. Umpatie kazi nzuri. Umuha akazi keza. Aishi na ashuhudie matokeo yako. Abeho kandi ashigire nabi Kwa kukoza. jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu. Amen. Amen. Biblia inasema Bibiliya iravuga ngo Vashti alipofukuzwa, Vashiti amaze kwirukanwa, Esther akapewa kibali. Esteri aronka kwemegwa. Na wakati Esther alipewa kibali, Kandi igihe Esteri yaronka kwemegwa, Biblia inasema wakafanya mitihani Bibiliya iravuga ngo bakora ikibazo ya kuona nani atakuwa mke ya mfalme. cyo kuraba ati ninde yoba umugore w'umwami. Na msisahau ya kwamba Esther alikuwa yatima. Kandi nimwibagire yuko Esteri yari imfuvyi. Alikuwa hana mtu anaweza kumsogeza. Ntiyari afise umuntu wo kumushira imbere. Alikuwa hana mtu anaweza kumsaidia. Ntiyari afise umuntu yomufasha. Nasemaka hivi, Nkunze kuvuga katika maisha mu buzima siku utategemea wanadamu, umunsi uzitega abantu, elewa ya kwamba tahura yuko utashindwa vibaya sana. uzonanirwa nabi cyane. Mungu Imana anaweza ruhusu irashobora kwemera watu wote wafunge mikono
abantu bose bakugara ibiganza byabo wasikusaidie nibagufashe ili yeye peke yake akusaidie. kugira ngo y'ubwayo abari yigufasha. Esther alikuwa hana msaada. Esteri nta bufasha yari afise. Hakuna mtu angempatia kibali nta muntu yari kumukwemerwa ya kufanyika kuwa mke wa mfalme, kugira ngo abe umugore w'umwami. lakini shukuriwe Mungu, ariko hashimwe Imana, sababu mahali ambapo mwanadamu alishindwa, kuko aho umwana w'umuntu ananirirwa Mungu ashindwaki. Imana ntinanirwa. Wanadamu wanaweza funga mlango, abantu barashobora kugara umuryango, lakini Mungu ana uwezo kufungua mbingu. ariko Imana ifise ububasha bwo kugurura ijuru. Mwanadamu akikuinua, umwana w'umuntu agushize hejuru, anaweza pia kukushusha. arashobora no kukururutsa. Mwanadamu akikubariki, umwana w'umuntu aguhezagiye, anaweza pia kukutoa hiyo baraka. arashobora no gukura kuwo mugisha, Lakini inaotoka kwa Mungu, ariko ubuvuye ku Mana hakuna mtu anaweza kuizuia. nta muntu ashobora kubuzibira. Biblia inasema Biblia iravuga Esther akapewa neema. Esteri yagirirwa ubuntu. Wanawake wazuri walikuwa, abakobwa beza bariho, wanawake wenye wa familia kujulikana walikuwa, abakobwa bava mu miryango izwi bari bahari, watoto wa machenero walikuwa, abana b'abajenerali bari bahari, watoto wenye watu wa pesa walikuwepo, abana b'abatunzi bari bahari, lakini ni Esther peke yake, ariko ni Esiteri wenyine, yatima wa batu, imfuvyi y'abandi, tena wa nchi kigeni, kandi wo mu gihugu c'igishitsi, akapewa neema. agirirwa ubuntu. Mfalme amchague. umwami aramutora. Nataka niseme kitu. ndagomba kuvuga iki kintu. Mungu Imana hawezi kusaidia nishobora gufasha mtu anayesaidiwa na wanadamu. umuntu afashwa n'abantu. Ukitaka Mungu akusaidie, ugomba ko Imana igufasha, itika kutokusaidiwa na wanadamu. emera kudafashwa n'abantu. Mungu hawezi saidia mtu Imana nishobora gufasha umuntu ambaye anasaidiwa na wanadamu, afashijwe n'abantu, sababu kama kuna kitu Mungu hapendaki. kuko nimba hari ikintu Imana idakunda, Mungu hapendaki kugabula utukufu wake. Imana ntigomba umuntu basangira icubahiro Ndio cyayo. kwa maana niyo mpamvu kama wanadamu wangali na kusaidia, namba abantu bakigufasha, Mungu hatakusaidia. Imana ntizogufasha. Mungu anasaidia mtu Imana ifasha umuntu wakati hauna mtu. shagiye utakigira umuntu. Huyo kilema kwenye pisina Bethesda ndabona ikimuga kiri akamwambia Yesu, kukidengeri c'Ibetesida, arabwira Yesu, sina mtu, nta muntu mfise, sina mtu. nawe ngira. Wakati watu watakuacha, igihe abantu bazoguta, ni hapo Mungu atakushika. naho Imana izogufata amaboko. Wakati watu watakuacha, igihe abakiranganje anapika zamu vita. agatera intambara umunyezamu. Zamu hana kitu. muzamu naco afise, Kwanza alikuwa na madeni bamulipaki. kuko mbura afise amadeni ntibamuriha, Juu nilikuwaka pale, kuko nari impari aho hantu. tulikuwa bavoisin na Mordekai. twari ababanyi na Morodekayi. Kwa sababu Mordekai ilikuwa juu, kwaba Morodekayi hari hejuru, kwetu tulikuwaka chini. natwe iwacu hari hasi. Alikuwa na miezi 3 wamulipe kwa kazi. yari amaze amezi 3 batamuhemba. Sasa fikiri kidogo, rero iyumvire gato, mtu kama premier ministre umuntu nk'umushikiranganje wa mbere apige zamu vita. ateze intambara umunyezamu. Shida sio zamu. ikibazo si zamu. Shetani mara mingi satani kenshi hapige watu vita nateze intambara abantu sababu ya gisu umekuwa leo. kubera ukuri uyu munsi. Lakini kama kuna kitu shetani anapiganisha, ariko namba hari ikintu satani agwanya, ni nyota ya mtu. ni inyenyeri y'umuntu. Usijiswali maulizo mingi, iwibaza ibibazo vyinshi, mbona sina kitu? ko ataco mfise, Kwa gisi gani nina vita nyingi? kwereka ifise intambara nyinshi. Shetani na wachawi satani n'abarozi hawapiganishe leo yako, ntibakugwanya kuri uyu munsi wawe uyu munsi, wanapiganisha kesho yako. bagwanya ejo hawe. Ukiona watu wenye pesa ubonye abantu b'amafaranga wanakupiga vita, baguteza intambara, washefu wa kazi abashefu b'akazi wakupige vita, baguteza intambara, watu walioinuliwa mbele yako abantu bashizwe hejuru imbere yawe wakupige vita, bakugwanya, walioanza huduma mbele yako abatanguye igikorwa imbere yawe wakupige vita. bakugwanya. Elewa kama shida tahura yuko ikibazo sio leo yako, si uyu munsi hawe, walishaona kesho yako. barabonye ejo hawe, Ndio kwa maana wanakupiga niyo vita mpamvu bakugwanya ili usifikie kesho kugira yako. ngo ntushikire ejo hawe. Hasiye na kitu apiganishwe vita. utagira ikintu ntagwanywa. Vita ni kawaida. intambara n'ibisanzwe. Ukikosa vita mu maisha, ubuze intambara mu buzima, elewa kama hauna Mungu tahura ko atamana ufise na hauna kitu. kandi ataco ufise. Vita ni ahadi. intambara Ni n'isezerano. Mungu aliahidi Yeremia, Imana yasezeraniye Yeremiya watakupiga vita bazogutera intambara, lakini hautashindwaka. ariko ntuzonanirwa.
Vita ni alama intambara ni ya ikimenyetso kwamba tuna ahadi ya Mungu. yuko dufite isezerano Ndio kwa ry'Imana. maana Niyo mpamvu hata tupiganishwe naho vita, twagwanywa gute tunapewa pia ahadi hatutashindwa. turaronga n'isezerano yuko Natangaza tutasoneshwa. jioni ya leo, Natangaza uyu mugoroba Mungu akupatie ushindi Imana iguha intsinzi kwenye vita vyote vya uchawi mu ya jamaa ntambara yako. zose z'abarozi. Natangaza jioni ya leo, Natangaza uyu mugoroba Mungu akupe ushindi wiki Imana hii. iguha intsinzi Vita yote unaopitia, intambara yose uri kuracamo. natangaza ushindi Natangaza katika intsinzi jina la mu Yesu. izina rya Yesu Kristo. Anayesema amina, Uvuze amen. pokea ushindi kwa jina la Akira Yesu Kristo. intsinzi mu izina rya Yesu. Fikiri zamu, Iyumvira umuzamu ministra anampiga vita. umushikiranganje akamugwanya. Acha niseme kitu Reka mvuge iki kintu itakubariki. kiragufasha. Pastor Dieu merci. Pastor Dieu merci. Katika maisha Mu buzima ukitaka kukufa mbio, ushaka gupfa n'ingoga, ukitaka ukufe mapema, ushaka gupfa kare, jipendekeze kwa wanadamu. ni wisembe abantu. Ukitaka ukufe mapema, Wifuza gupfa kare, jipendekeze kwa watu. isembe ku bantu. Mwanadamu hakuwake na shukurani, Umwana w'umuntu hana shukurani. ntashima. Mwanadamu hana shukurani. Umuntu ntashima. Siku utapenda ujipendekeze kwa Igihe wanadamu, uzogomba kwishira ku bantu, jua kama utakufa mapema. umenye ngo ngiye gupfa kare. Hata Yesu Na Yesu aliyefanya miujiza, yakoze ibitangaza, akaponya wagonjwa, akiza abagwayi, akafufua wafu, azura abapfuye, lakini kuna wengine ariko hari abandi walimchukia. bamwasi. Unapaswa elewa kitu hii, Utegerezwa gutahura ikintu. hauko pesa Ntura amafaranga ili upendewe na kila mtu. kugira ngo ukundwe na buri wese. Kitu moja tu ambao watu wote wanapendana Ikintu cyose abantu bahurira ko mu gukunda ni pesa. n'amafaranga. Ambia jirani yako, Bwira muri kumwe hauko pesa uti ntura amafaranga ili wakupende. kugira ngo bagukunde. Nani mwanachukia pesa hapa? Ninde muntu yanka amafaranga hano? Mwanachukia pesa, weke mkono juu tu Umuntu muombe. yanka amafaranga ashira ukuboko hejuru Sababu tumusenge, ni pepo ya umasikini. kuko ni mwe mu y'ubukene. Nani anachukiaka makuta? Ninde yanka amahera? Nani? Inde Wanaume, mimi nasemaka hivyo wa papa. abapapa nuko mvuga. Mwanaume wa Bulgaria hakuwaki. Sorry. Mwanaume wa Bulgaria Umugabo w'umubogara ntabaho. hakuwaki. Nabaho. Mwanaume wa Bulgaria Umuhungu w'iburayi. mudunia muzima. Umuhungu mwiza. Mwanaume wa Bulgaria Umuhungu mwiza mudunia muzima mw'isi yose ni umoja tu. n'umwe wenyene. Hayuko Yesu. Ntabwo ari Yesu. Biblia inasema Mwesaia 53. Biravuga ngo muri Yesaya Yesu 53 kukuwa mzuri. Yesu ntiyari mwiza. Nipatie ile saki nikuoneshe mwanaume wa Bulgaria. Ile saki yako. Imiyo sakoshi Mwanaume ndakwenda. wa Bulgaria. Umuhungu mwiza. Mimi niko Bulgaria sana humu. Mwanaume wa Bulgaria. Umuhungu mwiza. Nikuoneshe. Nabukwereke. Unajua mwanaume wa Bulgaria mudunia mzima. Urasa umuhungu mwiza mw'isi. Mwenye kila mtu anapendaka. Umuntu wese akunda. Nikuoneshe haya hapana. Ndakwereke. Anaitwa Papa Franklin. Yitwa Papa Franklin. Ni myomba wangu. Ni muyomba wanje. Papa Frank. Papa Frank. Nikuoneshe sura yake. Ndakwereka ishusho yiwe. Nguyu hano. Papa Frank. Papa Frank. Les Bulgares du monde entier. Umuntu mwiza hano mw'isi yose. Papa Frank. Papa Unaona Frank. Papa Frank? Uramubona? Kama muone mzuri. Ingo murabe neza. Njo Papa Frank. Uyu niwe Papa Frank. Huyu njo Bulgaria. Uyu niwe mwiza. Ambia mwenzako hauko Bulgaria. Bwira muri kumwe ati nduri mwiza. Kama hauna myomba Franklin, Nawe udafise umuyomba Frank. hauko Bulgaria. Ntabwo uri mwiza. Prophète Justin. Prophète Justin. Tafuta huyu Bulgaria. Rondera uyu muboga. Hallelujah. Amen. Ule njo Bulgaria. Niwe boga. Nani mwanachukiaka huyu? Ninda mwanka. Nani mwanampenda nimpatie? Umuntu amukunda ninde ndamumuhe. Kungikuwa tu umwani ningemupatie. Iyo haba umwe gusa nace Munatia ndamuhereza. ba mingi. Ariko mubaye benshi. Tunarudili. Turasubiramo. Nikiuliza hii swali. Mbajije iki kibazo. Ukikuwa tu umoja Hagize umwe gusa. namupatie. Nca ndamuhereza. Nani anataka nimupatie hii? Ninda shaka ndamuhigi. Kuna umoja. Wabonye. Nasema mu maisha Ndavuze ngo mu buzima hautapendewa na kila mtu. nuzokundwa na buri wese.
Kuna wengine wakikuona hari n'abandi gusa iyo bakubonye haujamusemesha, nturamuvugisha, hakujui, ntakuzi, lakini anakuchukia. ariko akakwanka. Pastor Justin, usichunge watu wakupende. Nturindire ko abantu bagukunda. Kuna wale Mungu aliweka wakupende, hari Imana yashizeho ngo bagukunde, na wengine Mungu aliweka wakuchukie. hari n'abandi Imana yashizeho ngo ntibagukunde. Ya maana icy'ingenzi, waliotupenda abadukunda ni wengi, ni benshi zaidi ya wale wanaotuchukia. gusumba abatwanka. Katika maisha yako, mu buzima bwawe, usitembee na mtu asiyekupenda. ntuzogendane n'umuntu atagukunda. Tembea na wale wanaokupenda. Jana n'abagukunda. Yes. Tembea na wanaokupenda. Gendana n'abagukunda. Asiyekupenda achana naye. Utagukunda rekana nawe. Hauko maji upendewe na kila mtu. Ntabwo uri amazi ngo ukundwe n'umuntu wese. Kwanza maji watu wote waipendaki. Kwanza amazi si bose bayakunda. Kuna wengine hapa wanafaka siku 3 wanao. Hari n'abandi bamara iminsi 3 batoga. Can I prophesy? Prophesy. Simama tuombe ni kuna prophesy. Haguruka dusenge ndiko ndavugishwa. Simama ni prophesy na tuote. Haguruka mvugishwe. Katika maisha, mu buzima, usitamani upendo na kila mtu. ntukifuzwe gukunda n'umuntu wese. Sisi watumishi wa Mungu, twebwe abakozi b'Imana, wachawa watupendaki. abarozi ntibadukunda. Pastor Justin, kuna wengine hari n'abandi utawaombea, uzobasengera, unawatoa mapepo, ukabakuramwo abazimu, na kesho wanakuchukia. hamejo bakaca bakwanga. Achana nao. Rekana nabo. Hata mimi kuna mtu ananiona hapa anipendi. Hari n'umuntu yambonye ngaha ntankunda, Simufanye kitu, ntaco ndamugeze, hajisikie tu kunipenda. ntanyiyumvamwo gusa. Si wako Bariho, hapendi tu gisiringo wa munene. ntakunda ukuntu mvyibushe. Hallelujah. Amen. Ambia jirani yako, Bwira muri kumwe, hata kama unipendi, naho utankunda, Mungu ananipenda. Imana irankunda. Amen. Umubire mugenzi yawe. Bwira mugenzi wawe, Gira mugenzi yawe. Hata kama unipendi, naho utankunda, na utankunda. yes, Imana aranikunda. Imana irankunda. Imana irankunda. Amen. Umugire mugenzi yawe. Bwira mugenzi wawe, Hata kama unipendi, naho utankunda, Mungu amenipenda. Imana irankunda. Ai. Amen. Na kama Mungu ananipenda, Kandi nimba Imana inkunda, siangaikie chuki yenu. isi nitaya y'inyizigo yawe. Aliyependwa na Mungu, Ukunzwe n'Imana, seti atatoboa maisha. ni ngombwa so imbere. Upendo wa Mungu haibadilikaki. Rukundo rw'Imana niruhindagurika. Mwanadamu anaweza Umuntu badilika. ashaka guhinduka, Anaweza kupenda leo, ashaka gukunda uyu munsi, kesho na kuchukia. ejo akakwanga. Lakini Mungu Ariko akikupenda, Imana igukunze, hata kama ni zambi, ntacoba icaha, hawezi kukukataa, ishobora kukwanga, hawezi kukuacha. guta. Wale mnaokataa juu ya zambi, Abo mwanka kubera icaha, Yesu alikufa juu yao. Yesu yarabapfiriye. Kanisa leo Ishengero uyu munsi haina upendo. nta rukundo rigira. Watu wamekosa upendo. Abantu barabuze urukundo. Upendo ukikuwa, Urukundo rubayeho, kazi ya Mungu itaenda mbali. igikorwa c'Imana kizogera kure. Angalia Katoliki, Raba Katolika hawana prophesy, ntagira ubuvugishwa, hawana manyimbo za hivi, nta ndirimbo nk'izi bafise, hawana gisirimba, nta gisirimba bafise, hawana neno ya mzuri ya nta Mungu, n'ijambo ry'Imana ryiza cane lakini bafise, wanajaa juu ya nini? ariko buzuye kubera iki? Upendo. Urukundo. Wana upendo katikati yao. Barakundana, Lakini sisi wa Kristo, ariko twebwe abakristo si ndio tunavunjana moyo, nitwe ducana si intege, ndio tunatetana, nitwe tuvuganana si ndio nabi, hatupendani. ni twebwe tudakundana. Mama, Mungu ameniambia, Mama, Imana yambwiye, Mungu ameniambia, Imana yambwiye, Mungu ameniambia, Imana yambwiye, mwaka ambao tunaenda kuanza uyu mwaka tugiye gutangura itakuwa mwaka kukumbukiwa na Mungu. uzoba ari umwaka wo kwibukwa n'Imana. Mwaka ambao tutaanza itakuwa mwaka kukumbukiwa na Mungu. Uzoba ari umwaka wo kwibukwa n'Imana. Shetani alitafuta kuleta shida ya kupooza kwenye miguu, Satani agerageza kukugira ngo akumugaze amaguru kwenye miguu ku yako, maguru yawe,
lakini Mungu hataruhusu ifikie. ariko Imana ntizemera ko biba. Miguu yako iko sawa? Amaguru yawe ameze neza? Miguu yako unasikia aje? Amavi yawe uyumva gute amaguru yawe? Unasikia aje? Sema kwa sauti. Tokea wakati gani una madoleo kwa miguu? Kuva ryari ufise ububabare ku maguru? Imefanya wakati ngapi? Haraheze 2 semaines. Kuja nikuombee. Ingo ndagusengera. Saa hii inaluma pale. Uyu mwanya harababara. Kuja itapotea saa hii. Ingo bica birangira ubunyene. Saa hii itapotea saa hii. Uyu mwanya birarangira. Ni ya wapi inaluma? Nuko hakuguru. Nini hauko naweza fanya kitu gani? Ni kihe kintu udashobora gukora? Nini njoo hauko naweza kufanya? Niki udashobora gukora? Hiyo ni vitu ulilogwa. Ivyo ni ibintu bakurose. Na shetani anatafuta alete paralizi. Kandi Satani agomba kukuzanira paralizi. Shetani anataka kuparalize. Satani agomba kuguparaliza amaguru. Ndio kwa maana Mungu ameniambia. Niyo mpamvu Imana yambwiye. Niombee mguu yako. Sengera ukuguru kwawe. Na kitu ingine. Ikindi kintu. Hii mwaka tunaenda kuanza. Uyu mwaka tukiye gutangura. Utakuwa mwaka ambao Mungu atakukumbuka sana. Uzaba ari mwaka wo kwibukwa n'Imana cyane. Utakumbukiwa sana na Mungu. Ugiye kwibukwa cyane n'Imana. Mungu atakutajirisha. Imana izogutungisha. Mungu atakutajirisha. Imana izogutungisha. Kila kitu mikono itaguse tatajirika. Ikintu cyose uzokora ku maboko yawe kizotunga. Pesa haitaruka tena. Amafaranga nazosubira kubura kandi. Sababu naona pesa zinaingia. Kuko ndabona amafaranga yinjira. Lakini zinapita. Ariko akarenga hano. Zinaingia hapa. Arinjira hano. Zinatoka ku mukono mwingine. Agaca kukundi kuboko. Unajiuliza makuta zinaenda wapi? Ukibaza ngo amafaranga aja hehe? Mbona sifanye kitu na pesa? Lakini zigunaisha aje? Ariko ahera gute? Natafuta niombee mguu yako. Ndagomba gusengera amaguru yawe. Sababu ulivuka vitu vibaya. Kuko hari ibintu bibi watambutse. Watu wabaya walikutega. Abantu babi baragutega. Na walitamani uwe na paralizi. Kandi bashatse yuko umugara amaguru. Lakini saa hii. Ariko uyu mwanya. Jehova Rafa atagusa mguu yako. Arakora ku maguru yawe. Gusa pale. Kora haja. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Naombea hii mguu. Ndasengeye ku kuguru. Kila shida aliyovuka. Ikibazo cyose yarenganya tambutse. I say back to the sender. I command them back to the sender. In the name of Jesus. Every yoke of the evil nimeibandizia kazi kwa jina la Yesu. Narudisha from the sender. Narudisha alespedite. Ishara za Mungu zingie. Nimekombea uponyaji sasa hivi. Maumivu ipotee sasa kwa jina la Yesu. Fanya kitu ulikuwa unashindwa kufanya. Kora ibyo taurufukora. Tafuta ile maumivu. Rondera ubwo bubabare umvirize. Tafuta hayo. Umvirize ubwo bubabare. Tafuta hayo vizuri. Tafuta hayo tena vizuri. Rondera ubwo umvirize ubwo bubabare. Tafuta hayo vizuri. Bandanya umvirize ubwo bubabare. Unasikia aje? Umvumeze gute? Meisha. Uko sio inaisha. Uravyemeza ko byaheze. Nubeshe. Abasaidi yake Mungu. Abasaidi yake. Nibafasha Imana. Kama haijaisha sema haijaisha. Nimba bitarahera avuga ko bitarahera. Inaisha aishi. Byaheze. Uende na upokee. Ndarere Imana gukiza.